Kwa dukumi atenase. Azopeni. DJ. Boko. You are the Roman. Me France open unso age so. Na menye so say na de hwan empa de pa. Enyum na oboni mu da ho. Kama. Emu da ho pa. We hwan nyum no. Nana adwoa. Nana adwoa we ni ate. Emu da ho moton. Na udi kan bo ba ko bi. Yeah, odo no. Eno odo sane frɛ no. Eno so mode pa. Nyame chiame. Sane frɛ no. Gabriel. The obo sane no. Asamoah. Unyame chiame Gabriel B.A. Asamoah. Unyame chiame onyum na fadada. Afa. Eno efufuro kra. Afa ya asabo ba ko kan o ma me. Why? Ya ma we fa kakra. Nti dia boy dia my we ne mo. Etime kwa na de ba ko na pia metiko. Sao. Me kwa na de pia metiko na metuma me de na fi. Ye de akoto aso so. Obi do bibia boko. Radio adum bibia ye boko. Wodi nkwa chi. Oni aba wen. Ahaya kwa ho. You very go. Oh, ba bibia ye boko. Bibia. Bonini. Bibia ye boko. Na ayi watadi so radio adum. Ohwese de. Mesrewo atade ne kala ko kamnya kan bia afei there be say adepa de me atwene abikus the abikus there onim say den ya what you say yes you be wonyum kroma odin pamu da what you say busi body be message be man treated ja CJ sujum ne dia say CJ sujum ne dia say na say obekom na ne mpena wo mu no tila ni dia pie mu Edine so bibi onyum kromu a udin pamu da entine so bibi wa bikusa ebede odi afem ko so ahihye bibi abe kama so makacho say wo problem this only problem me that's and no wo problem you are sorted on arrival what you say that's it entino the democrat has been to say kwai mengo ayo asemengo dia mengo na herald the democrat and nei herald in some babe to mountain was a government IMF economists and academia leave Ghanaians confused over country's HIPC status and some be by mountain CJ say Ghana say there hey you able to ma kapremont manu gede he tisa krofo fro no ni nyina da ene se ye ni ba on ye di bawade ye buruburu ma ye wo koto etu anwa pradada so ebi na adokru wo manyi ama wo man se de ama ye nsa so I surrender oh any IMF International Monetary Fund for say de se hia na se yanka se age atum se ya mobra Bobrani ya ba ye tare na wai na ye chichira na asane ye hwehwa na adwuragu unza na anwum bia o metare na wai menkoma brabo tanu one boy na wai dida wana no be wo shebreben enu bi na ekoso sa anwum do bagidi yo metare na wai menkoma brabo metare na wai o shebreben ene sa anwum onuga no twa enkrabra body mama nwene me onuga no di enkrabra body onuga no twa be de mekai ene ye simple man can't ne boy ntino CJ yase akwa IMF say de ba bia duru ne de hiamoa na emwana ye hia na IMF fo a de su kire ma ye nisu beba entu omo so yasene essence ye highly indebted poor country HIPC highly indebted poor country it is so nipa na to say na won ehia pa nti wo ye be for say highly indebted poor man na say hipim it no na HIPC ne sense am na aban aba bontia ba be chiri say nya sa na tie yenko IMF say ye ntimi hwe ye ho etu omombra meboa yen ya ho boa so ya kwantuo wo bra ne no ana ye bono aban kosu ntire wo bia se ehia moa ene ade eno na nipa bi so mo so aben e wo sikase mo so aba mountains ma ba betu dwa so hweba bia ga na ye gina ne dia ye nyina ye wo ha besi a ya bro pa wo mayimu a ye kadebo on na ba bia eduru na sempanyufo antoto no ma de a akatro ne bo betia ne krodon ne yedam na se HIPC ne yawura ma no etesi ase Ghana for confused
ye hu said ya ban kan ne yanyi ni o said ye enenam say IMF na ka se ya bo mo ne yanyi ni o ana said ye wo mo ma sues kase munim de kan ne yanyi ni o ye se Ghana de hye ni so esi one time ya ye confused ye hu de akoso e wo man mu tie ne da obokrata ye friend said the Herald en wo de ho nsem aba na Oma panyin dada John Dramani Mahama so guso bontwa no no na madan danfo ene potem Greater Accra region Greater Accra with the different ho an water no ne ade a no de asem bia ba beto monten was he se woda bibi ne benya no wo what you say CJ minim say woda wa na sorry na ade alarm ne sorry me am sorry wa na sorry that could not be foul now better power yes alarm no okora alarm no wasati wo ha abaka so de chekronfo ba ba fie hofo nyina nya but wari bete na mampanyi da asma work and was say mampanyi no te akonwa keso so na nadoda kokufu aro se no wada na wada da wo betra akonwa no so nyina o wada hwankrom na mbra ndisi fo hya ase so omne Ghana de hye twetwe nkommo sadie na muhia edie na mope edie na yanyama mo edie na ye amani beje a mo boaboa ni nyina no tintim de gu nkratam de ba ese People's Manifesto mampanyine People's Manifesto na no bopitri so no say madache eti mampanyine da asma worker was Sleepy Ekufuado woken up by People's Manifesto and what they want some about betum mountain so about unya the obokrata friend said the Herald ubehu the echo so now what is about was a white bone chiefs and elders got angry at president into Osaka the obokrata no one was working kind of the tiemu bia no hu na yemfa Ghanaian Times the obokrata enfantoaso Ghanaian Times the obokrata na what they were penny Mustafa Hamid ni fojina ba beto zongo minister yasu kopiem wo chebia wo ma ye astrotef park kama pa wo ho se say de yasu wo ma hand over e de ama wo ma fo wo chebi so mo nkonom ko bobo wo so wo mo nkonom ko bo stepe o kai stepe ana wa mo stay that gota so de gota na pe me boy pa mi stepe ade me so mo mi stepe sa di frikwada so ko hwuma se akoduru dwunase na afi akoduru dwunase wie na me nya obi omso mo bio na mso boa ye be bo akosi agrek mo bio mo bo mi frikwada so hwuma se ene waso ye akosi dwunase ba so ye hye na afi me nya obi amso mo bio masa ye bo akosi ye fri agrek ye be wam sa agbo wanse ye duru ayi ye frosempo o ne kuro bi to aso e wo ho wahum enti ese de park na yesi ye de amache bifo a omo ba bedi so agro na obeche bilamte interchange no kwaku metare anawai no obi de ne diamba your friends DJ lawyer Ochre ampa I want to say no DJ lawyer Ochre yes Ghana ha amafo abubo nyumo DJ lawyer Ochre amafo abubo nyumo the other by the Danasi. Nana Kwame Amponsa. Thank you very much. Nana Kwame Thank you very much. Now, me those days and you man me pepper. Minenemu. Oh, Brady man. And there's a part Thomas. Minenemu. And your part Thomas Primpon. What Brady man. Thomas Primpon. Oh, na Sanyum no man could jana me peno. So we took quite pa no akopie bia bi CJ ye kan obi atu kwa free no kroma bankran so obebo bra na nia boabiam di obedi ba bia obeda di obehye aye denden na ni so aye tetente wonya obekoni krom na woku okoba ma na ese ni eno so ya asem enti no tetefo no nwom ne de menka se na amafo no omonya ade ni mum tetefo no so omonyom ne nemu da ho pa akwankwa hiani wo biara bepe sika kunifi nazanye ya mani dausu unyame mani dausu dachia medrufi dabi medrufi
na me kamasem a chire busuafo wa bra kwatu emu nsemu ye yawo untu kwanda sije ye du kwan ne aba wo ye pe bibia bedi kasa tintin nyina abusuafo ntia wate ase ya kwatu mu nsem etia kwan anim na interchange ne se yes ma panyina kwakwe na ekoso pa ubeche bilam te interchange so ma yensesie kama wo ho a ene de obokrata wo de wonse ma babonten na wo memu sentrofo kabomu ko GJA a mo ya wo so amotumi de age mako 15 edunum de boy bono wo mo ne ya size fo akomu trapam ho a ya sentrofo mako 500 ye ba be ye insurance de amo mo na insurance aye de amo no 20 million beautiful choppable Ghana cedis 20 million Ghana cedis de insurance e de am central for mako 500 ye ba betu abai mokwana bibia sia sa sika na de bebo mo bra no nche sa amanfo ate 20 million to share central ni ad ni sumbe kodan Roma asore don mi wusham na abo me mebo bi oh me kan prenye prefer onye Kristo ni o say Yesu Kristo kan enti oba ha na madane ha ma mo why de wushia me aya try bi hwe but na what are you can o say me si mama be fight o say sense entrophobia langas what na ai CJ afutu akode amagana fo say yenye peace ambassadors ehunhia yemma sundwe hu dawuru wati ase yemma sundwe hu dawuru watime wakame basabasa etutrasem enkonkodisem mempene mentiase no wakofa ballot box na wudremka wakofa tiagase no wakofa dende yesi da bi yenyi free akwam bibi a yeyi bia ne nhwe hu se asumdwe na muama Ghana enkonkan na ayi enra mene ayi Archbishop elect Dr. Elisha Salifo Mwakudi nkomo okay no ka sim bi se emra duru se wo se asofo no mokọ asore dem a eye si ebe preachi adwensatra se de ebe ya obekọ heaven mo sakra mo adwene no so ahenie na ben enche na Kristo ba eno wo ho yes ye bebo dawuru anase ye be church asorema prosperity kwa mbefa so mbedi wate asfa asasi so enye bone eno so wo ho na mo ba bia ye duru ne de ye ma sumbie hu dawuru enso entry preaching nim said ye be ya asoreba wo ma asore nwie enko se wo kwa akodi amanyosemachi na wakwa akoya ade a ene ntokwa beba Ghana na enei de obokrata de abase nsore ahodo no nyina omka bomupuo ene ekoko ahodo na ne muslimifo emu kristofo ne ade nyina omaka omo futu nom de Ghana se asumdwe ye nyane ye mo homan asumdwe tse kosu osije asumdwe enya hwe ose podwa o se sane se enye ye akwai tse ahoma ate obo no poye den obetoa bade po bebem enra me pon me tu kwan kakra bedu fi anadwo na one TV channel no mu Hotel Rwanda wahwesa Hotel Rwanda mahweda na Rwanda war na isi no genocide no me hwe movie na msesa de we ese yima Ghana ni bi ahwe enkenka ne amanyofo orehoi wahwesa documentary with that tell Freetown yes any Cry Freetown like Tell Freedom na book bi American but Cry Freetown see you ubesu amanfo so na me ene tokwa ba ye beko wona wana beko aha wona hwan ene ko me amete yi ana see you beko ahoden no wan nya ahoden kra na see hwe entokwa si a hwenkwada hwema emu apemfo emu ayarefo ye nuanom abubuafo ye nuanom anifrafo ehin no omofa yetu eminim ote French comment ça va bien ça va très bien merci non so ça bien ka French no chese wu se udu Togo awaka Togo unya du Togo ote framantem kasa note Debbie wonte on sante French okopede u Togo
Udru na afi ka asem na ugina ho no wa afi wani ma yadwobi wonte hwe. What I say? E sa so na wontimi Cote d'Ivoire. Fa na akọ Benin anasa Nigeria. Aje yanim kire ha. Fa. Na pono na da ho no. Ho na mede mensa kire. Na wakotum na eja. Wona ma me wata akọhwe abom ni ade. Enti Ghana ba bia yegina na sa asem si asije ni ba bia akọ. Wo bi o passport. Ne visa bom se trie ni pafo se tibom. Wodi na chi na waye kọ na kodi nsamone kọ na koyese na asem si a okọ. Wana na yere ne mo bedwane agyawo. Ho na abun se sebe wadi nkwa asem. Ana no na ye bro ye ho mpentoa ne abo. Na kwabrani ginem na okutatu na pe no oto na okoba. Broad daylight o. Nipa na amoko no ho ntokwa no. Saa nkrofo ni mienu na amoko wo mo ntokwa no. Na wo mo wan. Wewe de. Na wo mo maka ho. Yami ani na ho. Yami ani na ho. Pa na sumbie ne kutam no. Ye di no ma di agro. Eti sansam na ba ye be kono hwema. No obi akwa akoko. Eti wo de o hyedem wo kanche wo bompa ye wutrimpo nyina ne se entokwansi Ghana wakonkomwa mu otrisu wo Yesu din mu. Amen. Enti ehonsam wa ha ene de obokrata daily guide ene wode aba monten na happy kasem no na aba abonten aba bechirim se nya no kreda se ekọ happy. Enya no kreda se ekọ happy. Enti eno so wonsam aba wonsaka bia beboa wo ba ko Ghanaian Times we daily guide na daily guide obokrata no ene ase pon ahemfo no maba monten o maba be kan straight yes o maka pempe was ni pain de ekọ so wo senya no kreda so mu buna na do danko akufu ado anim tia eti happy kasem no so da ha wonsaka obetimi ehunu de ekọ so na sa igabi o kire da ko abrante yi a yana woba social media yana otai ekasa woye program otai kasa twi na hwe bebia okasa twi na na se yawa broche yana Kevin Taylor yes gabi o kire da ko de ne ko court essence wo ko kai se PDS gabi o kire da ko hwe ahwe ho kwan nya agro ena gabi so bo amedo be ko court se court se Kevin Taylor metua 1 million Ghana cedis 1 million Ghana cedis. Ukano wa conscience so cedis. Skapa okumankra. 1 million Ghana cedis unya de be 1 million. Obe za be djuma. Oh, me be djuma but me da be 3 days bi. Majuma home le. No, eno be jili. Me be kan. Di 3 days na de be kan. Majuma home de 3 days kan. The Obokrata delegate no de abanza Kevin Taylor is won 1 million Ghana cedis and won ha. Na mampanyini bas mako 100 or de koma STC. Ye pa hontma enrada. Ene won some was na outdoors 100 STC buses. Daily guide Obokrata no de buy na wakuni ni daily graphic. Mrante no aba but mamefa we nyi. Onum na ready. Emu de DJ lawyer out here no mo. Oh, Betarian awai. Fashion. Wa Betarian awai bia CJ mame kasa si me pai bone se. Enwumi aye ba bechi. Me mani mu abam. Mani hye unkran. Wa Betarian awai. O chechira na asane. Wo ye bibia enyeye. Wani so ade huna san. Urade mo kwan to bibia kwan ni kwan se. Tree. I'll tell you, Alex Kobina Stone, Chief Jerry Forson.
Chief Jerry Forson, aka Jerry K. Babra, hey. Anyway, Jerry K. Yes, I share. Jerry K. Anyway, maybe I find it. I'm rum granum. Comfortable. Asking maybe I find it. Oh, what do you mean? Yes, because everything shows. I don't need to ask. What shows? Hey, Jerry. Sure. And they say England born Adom. Why? Now Adom, now it's here. My papa, if I am going to England football. I had a papa. What did you? England. Hey. I'm coming.